Mesem Şaban, aca hara karenama. Nesave a karenama Şabi, no mašale. A vera gandine kaj sium tagar. A karenma tagar umacare. Ake gilavava oberša na kena ceo sveto idem roben gilavem. A Šaban Bajramović je voleo slobode. Voleo je više od novca, više od priznanja, pa i više od velikih svetskih turneja. Mloanavs Šaban Barjamović. Civdincu civdipa sarcancum. Tai sar diape mange. Manglum o civdipe. Mi duša si neko saotana. Perdili civdepe. A kanatani. Akate ki bašta. Edušengi. Aver edušencar. Šaban Barjamović, dve tačke, veliki trošadžija života. Odemo navodno da vratimo dug koji se Šale zadužio na kocku, bio dužan nešto i trebao da vrati to. I nas tvoje odemo da radimo, da sviramo i da to se vrati, da mu pomogu. Bare lovel hilju koko maridinju. Pođemo i on tako kako idemo putem vidi čoveka čuva ovce i kaže ovom njegovom da stane i kaže pomerite instrumente sve na jednu stranu, napravite mesto. Dođe i kaže onom ovčaru koliko ti koštaju, kaže ovi jagnjići odavde do ovde. Nema 5 komada, kaže odavde do ovde. Dogovori se s tim, nebrojeno izvadi pare, gurne mu u ruke i onu jagnjad mi utovarimo u kombi da se ugušimo, da jedan drugom sedimo u krila, instrumenti tu. Kaže, sine, ide Đurđevdan, mora da imamo jagnjiće. Stižemo u Niš i pravu cigansku malu, on tačno zna ko nema pare. Kod cigana je svetinja da mora da kupi jagnje za Đurđevdan. Mora, makar se uzajmio, to nema, to mora jagnje. On tačno zna ko nema, ko nije imućan, ko nema. I svako jagnje, po jedno jagnje svima podeli. Maro manen maat maja erbaya penem peduš maja. Bio je ljubitelj Mercedesa. Znači uvijek je kupovao po mogućstvu kad je došao do velikog novca novi tip Mercedesa, a interesantno je, čak začudno, da nikada nije imao dozvolu. Njega je vozio njegov sestrić, kombi je vozio njegov sestrić, koji je bio gluvonem i nije imao dozvolu. Ali Šabi je toliko imao poverenja u njega, znači čovek koji ne čuje, koji ne priča. Samo ga je on vozio. On ga je vozio jedno možda 10-12 godina. I mi kad kažemo, brate Šabibe, kako su, pa sine, on ukrao voz, vozio i voz, ne zna da vozi kombi, si ti normalan. Pero menge ilo daba. Kako neko čuje Roya Orbisona, ti odmah znaš po boji glasa, čuješ, aha, to je Roy Orbison. Isto je sa Bajramovićem bilo. Kad sam ga čuo između mnogih glasova, rekao, to je to. Tu menčanen mesem Šaban. Jer znate, moja poruka bi bila večeras upoznao me sa crvenim dimijama i ako mu je bilo nešto, kako da kažem, neroze ili loše kao umetnik, ako mu je bilo možda crno, ja mu šaljem jednu poruku, jedna crvena ruža koja će večeras da bude obučena u crveno,
da mu bude sve gore crveno. Tumenčanem, Mesem Šaban. You know, we as a people can recognize when other people may need a hand or a handout or a handshake or a smile or a hug or a piece of bread. There are people who are less fortunate than others, and there are lots of people who can help those. So if somehow somebody with a magic wand, you know, like a genie or somebody, you know, ping, ping, and spread love everywhere. You know, you wake up, everybody wake up, ping, and loving everybody. Mli dusha Karol Pe Šaban, a Džahar Akarenama, Mesem Šaban Barjamović.